persiapan memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Rakyat Manasah pada tanggal 26 Januari 2019. Ya, ini adalah ya, inilah orang-orang yang depan dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pelaku utama ya, ini pelaku utama. Iya kerana. Iwan bro, sehat. Sehat. Semoga sukses bro ya. على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر. Ya bang. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة